Desperado. Napalabas, iti panagpasyar da Warren ken Andrea iti ayan ni Josie. Imbaga tinaud-udi ti plano na amangin donar iti matana iti anak na. Nasdaw met ni Andrea. Iti daytamot lamalem. Inawagan ni Karen ni Lydia ket imbaga na ti pannakadisgrasya ni Alvin. Gapu iti dayta. Nagpatulong kada Warren ken Andrea ket kinuyog da anapan iti ospital. Itagagayam, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Desperado. Nana, ibagayo ko mati imbaga ti doktor. Parang ada maitulong ko. Karen, balasang ko. Di mon panunutan tinaibagak. Sana bade, jak baybay ti anak ko. Wen gayam, uray panawan na kun dito'y. Nakababain mo't kan ka. Awan anyaman na kanyak, nana. Sana bali. At damot kadwa kamang bantay iti matunak ang negosyo. Ala, ingkay kit din mangan, tabantayak ni Alvin. Saanan? Awan ganas ko amangan. Ala, panawan ka pa nga rod, nana. Kat no adda ka sa pulam, awagan na klaang. Agsubli ak tumatlaang dito'y, nana. Ni, inig ka man at matan, Mare. Kan, apay ngagsangit ka? Apay akas jay, tinagbanagan ti anak ko. Apay! Mare, Anya tinadagsin na nagbasulan na. Taapay akas jay, tinagtungpalan na. mawatan ka, Mare. Ngam di ka mapukawan ni tinamnama. Agkararag ka. Tsaka mo, no anya ti aramidag. Mariribo ka na. Ni, apay akas tamad tanti pagpagama. Kaputa jak maaklon, tinagbanagan na. Mare, jay kurak. Agkararag ka. Tapno lumagantik na. Wen, ada akditan. Ngam, kasanun no. Lo, anya? Ibaga, Mare. Kaasimet ti anak ko. Ismael, anak. Api atin makder ka. Mariribo ka nak, nanang. Kaya't ko amamuan. No kasanong ti kasasad ti gayem ko. Agawid matlang inton madamdaman ni tatang mo. Urayim labiitan kat agdang makakankwana. Awagan niyo man langan ni Karen. Ni Karen kunam. Kaya't ko kasarita. Ngam, Awagan niyo. Kat no sumungbat. Itadyo kanyak ti cellphone. Takasaritak. sige, mabiit laang, Ismael. Nakaawag ka mo't Ismael. Itang bantay. Pinashare mo ka din ni Alvin. Wen. Napana kita ibigan. Good. Kumusta? Okay ka di lang ti gayem ko. Ti lalaki amang ipatpatagkan ka. Oh. Apaya di ka sumungbat, Karen. Apay kastamot tanti pa nagsasaon. Masaksakitan na kiti kastangar aramida. Sorry, Karen. Kasla na sakit tinakam mo kanya. Saan? Luklukon ka lang. Uwan gayam.
Kumusta ni Alvin? Piman matigayam mo. Apay, Nakakaasi. Maasyanak mat ka ni Nana Lydia. Namin, kanaayon ti panagsangit na. anya? Among ka di. Delikado ti kasasaad ni Alvin. Anya? Unay matan. Uray ko man sa nakastoy ti kasasahad ko. Tapos siya kumamot ni Alvin. Katsi ka. Kumusta mo terikrek naam? Kastulatan na. Sana ka makakita. Saan aday ta tinamdamaga? Ti salunat mo. Kumusta kan? Mayat-mat. Sapay ko man. Tagimbag kamatan. Uragin bagag. Awan matlat ganas ko. Tadyak matla makakita. Ismael. Sige. Agyaman ang iti pa ng sungbat mo iti awag ko, ha? Bye. Piman mat ni Alvin. Noon niya ngamin tinar-aramid na. Taapay na disgrasya. Kasi matigayim ko. Karen, Rabin, apay adi ka maturog. Jack makaturog, Papa. Amok, pampanunutom ni Alvin niya. Papa. Uray siyak. Masyanak matkan ko na. Kastamatan ka ni Nana Malidya. Uray lang nakasangit na nakisasarita kanya kitay. Ken, amuyo, Papa. Adanadlaw ko kan ni Nana Lydia. Kasla adda ilimlimad na. Anya? Kasla kayat na nga ibaga itay kanyak. Ngam, di na intuloy. Anya nga taday jay. Apay adi mo dinamag. Kunana mo taparakan kwa na laang day jay. Kasta ti kunanakan ka. Wan, Papa. Apay nga ilimad na no bilang. Itian niya aga mo. Kas di gayam dinagpanagan ni Alvin. Isama siya nakmat ken ni Mari Lydia. Bakit? No kayat mo, mapantayo pa siya rin ni Alvin. Wen, saan pa'y nga ita? Ngamin, ado pa'y lang ti tao ang mapan ni swimming pool. Nakababain mo't akin ni Andrea. Ipakadam to nga rod ka ni Mari Andrea. Kasanon ni Ismael. Wan gayam anya. Awan mo timang bantay kan ko na. Kitaon to nga rod no anya ti aramitan ta, lakay. Alvin, Anak. Nagsakit a panunutin. Akasta tinagpanagam. Awan lang arudan ti amam. Kasta pa'y tinapasamag ka. Diyos ko. Apay, akasto'y tinapasamag iti anak ko. Anya tinagkurangan mi ka. Kumusta, Mare? Si kamot kayam. Warren. Ne. Agsang sangit ka, Mare? Wen. Mare, di ka nagpanunot. Atoy, nangalaki ti kanam. Tamo ka di ka pa'y nangan. Awan ka anas ko, amanghan. Mare, di mo kumay bagati kasta. Maawatan ka.
Panunutom kumamat ti bagim. Apay, kayat mo man ang agparikot, gapoy ti salunat mo. Alaman. Warren. Ala, mangan ka pa'y mare. Sana bale. Ada ka mang kadwakan ka. Agawid akto inton madamdama. Jack maaklo na tinapasabak iti anak ko. Inarakop nakbutan, mare. Amom, Warren. Kada imbaga ti doktor kanya. Katnupod-nod ay jay. Kaslaawan ng tiganas kong agbiyag. Ha? Ne. Anya nga mintimbaga ti doktor kan ka. Jack, ibagan kan ka. Pasensya kan. Kastay ko nam. Jack mapukawan. Itinamnama. Mare, pangasim. Ibagam ko man anya dayta. Tapno amok magkararamidag. Barin matulungan ka. Di na ko man pilitan na mangibagakan ka. Mawatan na ko ma. When, kas itinakunam, Jack mapukawan itinamnama. Ikamang kulaangan itinabarswa, tikastoy anapasamag. Ismael, anak, umay ka na, intamanganan. Da kayo langan, nanang. Awan ganas ko amangan. Anya, ngam ni, rabiin, anyat orasan. Apay di ka mapisin? Awan ganas ko amangan. Mga anak tulangan inton mabisinak. Ala nga rod no day tatikunam. Panawan ka pa'y. Numabising ka, awagan naklaang, ha? Mariribo ka ni Ismael ita. Gapo ka dagiti paspasamag. Mawatak ti anak ko. Kati daw dawat ko. Asapay ko matalumag-an tirik nana. Pare Warren, agawid kan. Tani, adda pa'y trabaho mo inton bika. Sige nga rod, mare. Katya ko nak, no day patulong mo. Di kagbabay na kumamang ka na kami. Awagan nak lang. Uno saan, nakaren katya asawak. Agyaman na. Mala, panawan ka pa'y nga rod, mare. Diyos ko. Isuro na itirumpag nga aramid. Katnuan niya man, ti ikadang ko. Amok, asaan ko apakabasulan, Diyos ko. Iso at tulungan na kuma. Kasano lakay kinasaritam ni Mari Andrea? Wen, kat imanubot. Ngam, sana ka sumurot. Sakti mang bantay kini Ismael. Ya, sige, sikati makaam mo. Apay, sa dinong ti papanan nyo, Ah. nanang, Oh, patang. sige. Kwa, Itugaw mo pa, anak. Pangasim barong, ha? No maminsan, di mo ulitan ti kasta. Umay kalatan dito yung balkon. Inton ko an adati napasamakan ka. Nangag ko ngamin ti pagsarsaritaan nyo ko ni nanang. Sa dinong ti papanan nyo. Mapan ni nanang mo iji ospital inton bigat. Bisitahan na ni Alvin. Anya, matan. Sumurot ako, ma. Ngam kastoy mo ti kasasaad ko. saan abale? Agawit akmatlaang inton malam. Inaklakitaan ti gayam mo. Kan kayat kumatakasarita ni Nanam Alicia, anak. Sa dino ti papanam, Karen. Ija hospital, papa. Kitaak ni Alvin. Ha?
Taman pa'y. Kunakon ka. Masyan mo't lang ka ni Alvin. Ngam, apay kita anak iti kasta, papa. Awan, anak. Masya anak ka ni Alvin, papa. Itilaksit ti kas tiyang naramid na. Ha? Nasakit mo tirik nak. Gapo iti napasamak kan ko na. Pinapanaw ko nga minatagos iti bar nga iman manihar ko. Kat amok lang arudan analaos ti bartak na. Karen. Sige, panawan kayo pa'y papa. Kat amang ano agawid hak ijaayan ni mama inton malam. O sige. Adakin ka dayta. Sige, inakon papa. Sapay ko ma. Tagimbag mo't lang ni Alvin. Amok. Dayjay na pasamak. Ti agbali na rason. Tapno mayat mo't lang ni Karen ni Alvin. Sapay ko ma. Kumusta nana? Si kamot kayam. Balasan ko. Ispito na kano di doktor. Kasla nasakit ti panangkita kanyak ni Nana Lydia. Nana, kumusta ni Alvin? Amok. Nasakit tinakam yung kanya. Gapo iti napasamak ken ni Alvin. Ngam, sapay la kuma, tamaawatan dak. Karen, awan basol mo. Maawatan ka. Agpay sunana? Wen. Kanaklunat. Basol mo't lang ni Alvin. Ti kastoy anapasamak. Ngam uray no kasta. Di kay mapukawan itinamnama, nana. No amom lakuma. Karen. Apay akit kita anak madlatan Nana Lydia. Ada ibagayo? Awan, balasang ko. Tilang maibagak. Di mo baybayan ni Ismael. Mare, masyanak ko na iti anak mo. Nakakaasimat. Agyaman na kiti na ita, Mare. Diyan ko na mo ti aramidak. Mari Lydia, Iswahap. Nasaysaya at langan. No irwar ko di ti ospital ti anak ko. Tapno saan adumakal ti magastos. taapay mat. Apay, imbaga ka di ti doktor, ngayrwar yun? Kinunana. Asyak tang desisyon. No irwar ko. Wano saan pa'y. Apay, mayaten aya, tapno irwar mon. Mare, imbaga ti doktor. Amabilbilangan ti aldaw ti anak ko. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggan, tilimalangan na pasat, tinubela tayo ang napaulwan. Desperado. Desperado. Napalabas, nalaos ti sangit ni Lydia iti ospital, gapo iti napasamak ni Alvin. Iti panagpasyar ni Karen, dandani adda ipudno ni Lydia, ngem di na intuloy daytoy, isonas daw ni Karen. Pinasyarmat ni Josie dagiti agina iti ospital. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Desperado. Mare, anyang gamiti ko na nga imbaga ti doktor.
Tapay ako na ngerwar mo ni Alvin. Mare, gapo iti napasamak iti anak ko. Pagdwa-dwaanan ti kasasaan na. Kat gapo iti dayta. Mabilbilangan ti aldaw na. Anya, Wen mare, iso ana sakit tinakam ko. Maasyan ako na iti anak ko. tasin mo ti saan ama asyan. Ay, Diyos ko, nay matinti kas tagaya managbanakan na. Kat no mapukaw ti anak ko. Nasaysaya at no mapukaw ak matan. Marilicha, Apaya kastoy ti biyag. Mare, Awan matam mo ka nadagsan. Anak basulan mi iti anak ko. Gamno apaya kastoy tinagbanagan na. oray no kasta. Di ka kumamapukawan iti namnama. Ay kumamag ka iti apo. Mariribo ka na ka talaga. Mare, Mare, pangaasip. Tadi mo ibagbaga na ito'y amanag ka ni Ismael. Taamok ang maladingitan. Kapo'y tinapasamak ka ni Alvin. oy. Wan mare. Nagawid kamot ka rin. Apay. Kagap-gapo kay di ospital, mama. Pinasyar ko ni Alvin. Kat, kumusta ni Alvin? Nakakaasi ti kasasaad na. Kat ikararag tayo laangan. Asapay la ko ma. Taagimbag ni Alvin. Mare, agpakada akpay. Sige. Katagyaman agtaimay ka, Mari Josie. No saan la kumakas dyan ni Ismael? Kaduan ka kumaamang bantay iti anak mo. Maawatan ka. Sana bale. Ang mga nirwar kumutlangan ni Alvin diti ospital. Anya, Ijailangan balay nga asikasuak ti anak ko. Tapno saan anakal ti magastos. talaga ka di nga awanan namnama am agasan pay. Awan ka noon. Kuna dagiti doktor. Diyos ko. Agdan ni nanang mo, Ismael. Abdang tatang? Well. Kumusta ti pagnam? Bakit? Kumusta ni Alvin, nanang? Nakakaasitigayam mo, anak. Ha? Apay, nanang? Nagdakkel ti sugat iti ulo na. Adda ka nun nagklat adara iti utag na. Iso akas jay ti kasasaad na. Saan pa yan ang makasarita? Yeah. Nakakasimat nga rod ni Alvin. Uwan nga rod lakay. Makapadagsan itirik na tinaamuak kan ni Marilicha. Anya dita? Gapo iti kasjay apa nakadisgrasya ti gayam mo. Mabilbilang ka nun. Wano, addan taning iti biyak na. Anya? Dayta ka no ti agpaiso. Ngam saan la ka no nga amuno ka ano ti umiso nga aldaw. Nakakasimot ti gayam ko. Uray siya, maasyanak mat. Kastamat ka ni Marilicha. Saan nga agsardeng nga agtagtag tilwa na ang makisarsalita kanya. Tinamaaklon, tinagbanagan ti anak na. Unay matan. Nakakasin ni Alvin. Masanak lakit di nga rod kini Alvin. Kasanunton ni Marilidia.
Nayan ti kastoy abiyag. Nakaring ka man gaya man bakit? Nagsakit ngamin ti ulo, lakay. Anya, taapay. Mabit lang. Umay ka, nagtugaw ka dito eh. Itaman pa yan, nasakit ti ulo. Ang mga tilainin inom mo, hindi na pangkay di ospital. Tikit di ibagakan ka ti pagsaritaan ta. Anya dayta? Tapno sumaya at matan, ti kasasaad ti anak ta. Asikaswan ta kuman ti ibagbagak idikan ka. Talaga ka diya, disidido kan iti dayta pangadeng mo. Juan. Apay agas ta ti panakitang kanyag. Agluluha ka. Gaputay patpatag kayo iti anak ta. Ngam, jak kaya at mabulsik ka man. Bakit? Melchor. Iso ang manipod ita. Aramidak mo ti amin nakabagla. Tapno makakita ti anak ta. Lakit dita saan nasikat ti mangidunaring ti matana. Nakakasimit ni Alvin. Nuapay nga minakas dyan na tinapasama kang kuha na. Kas kanyak. Awan mo't nadagsinunay nagbasula. Nga mapay kas to'y tinagbanagat. Ismael. Wala. Umay ka tamang antayon. Umuna ka na mga tatang. Di ka kadipay mabisin. Awan ganas ko amangan. Anya. Adaman kitawak. Awagan niya man ni Nana Lydia. Kapay. Kaya't ko kasarita. Kaya bagbagan ni nanang mo itay. Asan na makasarita ni Alvin? Uwan gaya man niya. Sige. Uray sa kanan, tatang. Adaman kid daw kada kayo. Anya dayta. Ituloy ko kumatiplano ka pa nag-abroad, mama. Mabalin ka din. Anya. Talaga nga agabrod ka, Karen. When, mama? Nagdagsan namin tirik na. Gapo itinagbanagan ti lalaki na ipagpatag ko. Iso nga, kaya't ko ti pumanaw. Kat, panawan na kami, kini Papa. When, mama? Barang makailiw-liwaga. Sige. Adakan ka dayta, Karen. Ngamsak pa yun. Kasaritang pahin ni Papa. Mga brown. Asino ka? Apay nga igkaman nakakasta. Sak na ito eh. Ni Alvin. Ismael. Alvin? Sika ka di? One friend. Unay matanti kasta nagbanagan. Uray mangig mo ti boses ko. Di pa yung mabigbig. Bayamon. Saan nga sa ti pagsaritahan ta? Kasi ma, di man ulitin dahi tangay bagam. Di ka kumamapukawan itinamnama. Nagasat ka pa ilayang, ngam dagiti dadduma. Di mo ibagati kasta. Tano siyak. Awanan raragsaka nga agdihan. At dan tumit lamang tulong kan ka, tapno makakita ka.
Di ka ko magbalin at desperado, bro. Alvin, Masiguradok dayta. apay, ada ka din amo matao, amang idunar iti mata na kanya. Adda, Asino? Ibagan man nga ron. siya. Kanya? Di ka man magloko akasta, Alvin. Di ka di mamati. Poston, makapungtutak lang no kasta. Kahit kailangan ngamin na pagkatawahan. Awan ngamin raragsakan tilangam. Asino mat ngamin tinaragsak iti kastoy kasasahad, Alvin. Basta di ka mapukawan itinamnama. Kastay nakon. Nagasat ka. Ngam dagiti daduma dita. Nairuamak mo't kaniti kastoy kasasahad ko, bro. Nalamit. Talaga siguro may sutigasat ko. Basta di ko na. Makakita kan tumat lang, bro. Sige man, Hurad Alvin. Tulungan nakman. Isa po lang nakititawa kaya't namang tulong kanya. Tapno makakita. Kit agsublit ti sigod. Ken makasapol ako di trabaho ko. Ken dagiti sigod. Nagtagtagay na paklagayan. Kunaklanog paiso. Daklakit makaturugan. Unay mo't ngaminan tigas tayo kasasahad ko. Inakto kumamat pasyaran ni Alvin. Sa dinuti pa panam, Karen, Agap layak para iti passport ko, Papa. kaya't mo asawan, agabrod ka. Wen, Papa. Kaya't kung amin ti pumanaw dito lugar tayo. Kasta, Kas lang amin saan ngagtal na tirik na. Gapo iti kastoy ang mapaspasama. ket, imbagam daytan ka ni mamam. Wen, Papa. Desidido akon. Kat sapay la kumata maawatan da. Sige, addakan ka dayta. Agyaman ha, Papa. San ngagtal na ti panunod ko. Nga po itinaibaga kanyak ti asawak. Ipatpatag ko ni Ismael. Kasano ni Josie. Oh, Melchor, nagadayumanan ti turong ti imatang mo. Mariribukan lang amin, Andrea. Tapno lumagan ti ritnam. Aklo ninyon tinapasama. Uwan. Agam. Adapay may saparikot ko. Anya dayta? Ti panggap ti asawak. Kapanang idunar na iti mata na kini Ismael. Ha? Diyak mo no anya ti aramidag. Iso at damagak man kan ka. No anya mo ti maisingasing mo iti dayjeng embaga na kanya. Diyak ka muna niya ti may bagak. Saan nga min abasta-basta dayta a plano ti asawang Melchor? Nasaya at matkit di dayjay apang panunutan na. Ngam, kasanon ti asawang. Dayta nga rod. So, mariribo ka na. Kan saan mat asigurado ang makakita ti anak mo? No idonar ni Josie ti matana. Kat tidakas na, duwadan ton ngagbalin a bulsa. Iso panunutin nyo pa yan ang bagday ta abanang. Tano siya? Awan ang mok iti dayta. Diyak amo no talaga ang makakita ti tao ang maidonaran iti mata ni Binang. Iso panunutin nyo ang naimbag, Melchor. Imawag ka mat Marilija. Apay, ada ka sa pulam, ibagam laang.
Adda na patigay bagakan ka. Kat amo ka maragsakan ka, Mare. Anya dahi ta, Mare. Adda tao amayat amang idonar iti matana, iti anak mo. Ah, Wen, Mare, naaman na tinapasamak ka ni Ismael. Isu nga idonar na kanu ti matana. sino dahi ta a tao? Saanin anas ka na maamwang. Basta agsagana kayo kit dinadagos para iti dayta. Agpaiso ka di dahi ta nga ibagbaga, Mare Lydia. Wen. O sige, dayta laang bahay. Bay, inakasarita ni Ismael. Ibagak tiimbaga ni Mare Lydia. Sino a tao, nanang? Di napay ka no kayat amaamuham. Basta tinapatag, ada tao amang tulong kan ka. Diyak mo. Di ka kadi maragsakan ta ada tao akayat na amang tulong kan ka. Ang mga namang lukloko lang dahi dya tao, nanang. Anya? O sige. No di mo kayat dahi dya tao. Siyak nga rodan ti mangidonar iti matak para kan ka. Kat e proseso tayon iti kabiitan a panawan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayen, di uliwan na denggan, dagiti upatlangan na paset, tinubela tayo na paulwan. Desperado. Insurat, para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti magdireksyon ken musika, Jonar Rebotaso. Isagsagot kada kayo, MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.